Diyos makusog nga palakpakan. God is so worthy of our praises. Am I right? God is so worthy han aton mga pagpasalamat, and God is so worthy of all our thanksgiving. Ngan there are so many things mga bugto and dapat naton ipagpasalamat sa Ginoo. And there is one thing nga always kita magiging thankful about kan Lord, and that is His faithfulness. Maram pa ka mga bugto, magbibiling kita hintawo din niya kalibutan nga maging faithful ha aton always, di ba? Nagbibiling kita han someone nga diri kita uwaton, nga diri kita babayaan, han someone nga diri nagbabag-o, di ba? Kasi may the times nga maupay laha katikangan pero diri naging tatapos. Di ba? So you see mga bugto, seldom la kita makakakitahin faithful nga tao. Tama po ba? I do not know if you can relate, pero tonight we will be talking about relationship kasi. And may dako story ha iyo. I do not know kung may da ka mo kapareho nga experience. Sige, pakiana ko anay, hino nga diit mga in a relationship. Oy, naawad pag-amin. Ani ba naman maski waray? Hino nga dit in a relationship, pakita daw mga kamot. Waray, diri na hands up. Okay, diri pa ada sure. Okay, sige. I do not know if you can relate, but I know someone, hano. Naya ka nan iya storyahan ira love life. So, adini. Nagkakilala hira, nangingiskwela pala hira, na found out nira nga love niran kada usa. Pero may malihan ira na himo. Okay. Ginuna nira ang dapat diri himo, dapat diri unahon. In short, nagka-baby hira dayon while students pala. So, as time goes by, naging okay ang era relationship until such time nga nag-graduate na ang lalaki, tapos nagtrabaho na hiya. That was the time nga parang nag-change na ang tanan. Perminala hira nag-argue, and then all of a sudden, parang ang nangyari na labagat, nag-aaway hira, tas nagiging okay na naman. Tas it was the same routine, until umabot ang time nga ati girl, nag-decide na talaga hiya nga diri na, kay guol na hiya. Kapoy na hiyahan era relationship, Tapos, adihi kuya, okay, nagibang bansa hiya, parang ganon. Tapos it was the time nga parang mas lalo naging malabo ang era relationship. So, hato nga time, continue ang era communication, pero di rin na talaga hira nagko-communicate nga duha, kundi nagko-communicate na lahira parahan bata. Okay. So, diri okay ang era relationship. Waray conclusion, waray anything, basta ang maaram lanira, diri na hira okay. Tapos, one time, umuli ang lalaki, umuli kuya. So, bumisita hiya, pero ate girl, aniya maaram, diri na hira okay para na laha baby. So, what she did, pag-abot lahan lalaki, gindulong la niya ang baby. Parang ginggawas la niya han balay, tas okay na bayaan na niya. Tapos, nagka-istorya na kami utro, naya kaniya nga, kumusta? So dito, naya kaniya nga, okay na ko no hira. Tapos, syempre ako nagmamarites, nasa nga, kumusta man? Paano ka mo naging okay? Nasa ringan hiya nga, diri ko na ako maaram ti ko no, basta ko no, ang nangyari, naging okay na la kami. Di ba? Wari na pag-usapi kon ano ang problema. Basta naging okay na lahira at first para laha bata. Di ba? Ginahatag ang bata, tas kay umuli naman niya. Pero, nag-istorya na iya, nayakan ko no, ang lalaki iya nga hato ko no nga time nga umabot hiya, somehow naglulong ko no hiya lalaki, nga kahit papano, ito nga, diri la ighatagan bata, na kahit papano ko na ighag naman lahiya, tas mag-istorya hiya, pero waray, kay hibabayan, iya giniisip talaga, diri na talaga hera okay. So, haya na nga istorya, okay hera, pero may mga problem lagi hapon. Iya na lang ko no, pag-cope up ko no, para maging okay lahira, na diri na lahiya, istoryahan kung anon mga problema, kay guti lang nga problema, magiging dako na nga tanan. So ganito, so, parang okay hira yan na nga diri. Basta okay hira. Okay. So, malabo, di ba? So, anon feeling nga, sugad hito na natin naaabad. Parang, may da something nga, tinatawag nga unfinished business. Waray hiya total restoration. Kasi, may da hole,
may the conflict nga conflict hiya nga kailangan i-deal pero waray nala kasi an iyo nala intention maging okay. Di ba? So, I do not know kung naaabot niyo pero naaabot ko nga it is something nga mabugat. Di ba? As babayi, it is something nga mabugat para haimo. Parang okay, pero nagko-continue ka nala. Di ba? Para lang mabuoan niyo family. So tonight, mga bugto, so much for love stories. I do not know kung ano yung mga storya, yung mga love life. Pero our text tonight is a story about reconciliation and restoration. That leads us to our passage tonight. The title of our passage tonight is... Okay. It's all about frustration to restoration. Ang ating passage is from the book of John, chapter 21, verses 1 to 14. Okay, kung may dakang mga darang Bible, sige, open natin Bible to the Gospel of John. This is, mga bugto, the last verse of this Gospel. Start kita, anwaray Bible, dididudurungan kita pagbasa. Anay, ladiri pa ako na ibabaradi. Next. Diri past. Sige, operate. Okay. Chapter 21, verse 1 to 2. Sorry, wari ko ka-edit nga tayo ha. Later, Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of Galilee. This is how it happened. Several of the disciples were there. Simon Peter, Thomas, nicknamed the twin, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples. Simon Peter said, "I'm going fishing." "Welcome too," they all said. So they went out in the boat, but they caught nothing all night. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. He called out, "Fellows, have you caught any fish?" "No," they replied. Then he said, "Throw out your net on the right-hand side of the boat and you'll get some." So they did, and they couldn't haul in the net because there were so many fish in it. Then the disciple Jesus loved said to Peter, "It's the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, for he had stripped for work, jumped into the water, and headed to shore. The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore, for they were only about 100 yards from shore. When they got there, they found breakfast waiting for them, fish cooking over a charcoal fire, and some bread. "Bring some of the fish you've just caught," Jesus said. So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore. There were 153 large fish, and yet the net hadn't torn. "Now come and have some breakfast," Jesus said. None of the disciples dared to ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Then Jesus served them the bread and the fish. This was the 3rd time Jesus appeared to his disciples since he had been raised from the dead. Praise the reading of the gospel. Mga bugto, this story is quite long. Actually, this is the epilogue of the book of John. Kaya ano may epilogue? Kasi may the prologue. Ibig sabihin, pagsurat ni John, hininga book, may dahya tinatawag nga introduction. An siya ito, hininga gospel, may dagya conclusion. Pero ano ba ang kabugusan hinidinhi? Ano ba ang ging kukonclude? Ngayon, ano ba ang pinaka-introduction niya hininga book? Gini-introduce niya nga di, kung hino talaga hi Jesus. Ginyaya kaniya nga, he really is the Messiah. Nga tanan nga prophesy about iya are true, nga hinangyari nga tanan. Ngayon, as a conclusion, gintatawag ini nga post-resurrection event. Ibig sabihin, nangyari na ang resurrection, pero may
last nga nangyari. Ngan kailangan ini mahisurat to conclude nga ungod an gin-prophesy ha iya nga mababanhaw hiya utro nga hinkaruyag niya i-reaffirm ha mga disciples nga ungod an iya gin-promise nga Holy Spirit nga companion. Nga makikita natin din hininga passage ano. Nga this is all about nagkamay-ada frustrations and mga disciples. Sige. To start, kilalaon anay naton hino ini nga mga disciples. Hino ini an main character naton han story hano. Ngayon mapapansin naton gin-emphasize talaga didi era mga name. Kumbaga waray layak na didi the disciples. Makikita naton nga di nga specifically ginyakan an era mga names and there is a reason for that. Kung kay ano gin-specify an era mga ngaran. Okay, we have here the first character, he Simon Peter, di ba? Permitan niya bida. Bida-bida kasi Peter. Okay. He Thomas nga ngaralan liwat nga Didymos, ibig sabihin may dahiya twin. He Nathaniel from Cana, sons of Zebedee, and 2 other disciples. Kung napapansin niyo, upat ang gingaranan nga di, pero 5 ang gingaranan nga di, pero may duha nga ginyakan lang nga disciples. Wari na i-mention. So, diri kita sure kung hiniton nga duha nga disciple nga wari nga da. Start ani kita pagkilala ha ira. Maaram ako nga kilala naton tanan ni Peter. Ngahin, pagkakakilala naton ha iya, diri sugad kaupay an character nga maaram kita about ha iya, right? Pero maaram pa kamo that Peter was the one chosen by Jesus to become the leader of the disciples. Di ba? Diri sugad maupit iya character pero hiyang gimpili nga leader. Kay tungod iton hini nga character nga may dahiya. Peter is impulsive. May mga kilala ka mo hiton? Impulsive meaning, nagdidesisyon niya kung ano't iyan ay isip niya na hihimuon niya. He is known to be a man of action. Diri hiya patient. Diri hiya ang tipo nga, anay hulaton ko anay. Mamamati anay ako kan Jesus. Diri ito niya sugad hiton. Aniya hiton, diri ako pwede maghulat. Yan na. Di ba? You know what mga pagto, while studying this passage, tas habang gini-studyhan ko ang mga karakter, gulpi talaga na akong pagtinawa, literal. Nagtitinawa talaga ako ngadto habang nag-aaram. As in, natawa talaga ako. Nangangatawa ako haira, bagahirat mga kingkay. Makatarawa ini Peter ora-ora, kay asya inihiya, an bagat nagyakan that Jesus, you are the Messiah, the Son of the living God. Grabe ka, anointed ora-ora, hiton nga iya declaration. Bagat may anointing talaga. Pero with the same mouth, ginrebuke yan ni Jesus by saying, away from me, Satan. Di ba? Ito nga, yan na may igayakan hiya nga maupay, pero niyan naman, it is something off. Bagat it is something nga, bagat napapalpak hiya permihit iya mga ginayakan. And bisan hit iya mga ginihimo, may mga kapalpakan gihapon. Kay impulsive hiya, may dahiya ginihimo dayon. Ngan, maaram kita diba, nga maato-ato inihiya. Asya inihiya nag-walk on water, kay nayakan hiya kan Jesus nga, Jesus, kung ikaw iton, palakta ako ha tubig. So ganiton ka makusog it iya, fighting spirit. Ito nahihimuon talaga niya nga tanan, basta maisip niya. Ngayon hindi din hinga passage, mas makikilala pa naton hiya, kay asya iniyan lumurop. Di ba kung nabasa niya kanya, asya iniyan lumurop. Patarawan na ito niya, kay hiya talaga ang nayak na ni Jesus nga, away from me, Satan. Ngan maaram ba ka mo, may impact hiton. Maski maaram hiya nga, diri talaga iton hiyaan ginayak na ni Jesus, may impact hiton. Ngan makikita natin ang reason kung kay ano sugad nalaan iya naging response ni dinhi nga scenario. Okay, so sunod iton, kilalaon naman natin hi Peter makikilala ta pa iton. Kilalaon naman natin hi Thomas. Okay, ayan, kagagwapo ni Thomas. Maaram pa ka mo, balik. Hi Peter, gintawag iya nga, the denier. Peter the denier. O sa nga palpak nga ginhimo ni Peter kan Jesus, gindeny niya hi Jesus 3 times. So ganito niya, di ba? Hiya ang nagyakan nga. Pagyakan ni Jesus nga, i-crucified hiya, mamamatay hiya, nayakan ni Peter, no Lord, heaven forbid, dirito mangyayari ha imo. Di ba? Tapos sa nakatunahan trial, hiya ang nag-deny 3 times. Hiya permanent. Maram ba ka mo nga hiya gihap ang nagputol han talinga, han soldier?
Kay ginproprotektahan niya Jesus, gindadakop na. Tapos nakato ng trial, gindinay niya. Di ba? So ganito niya ka, kung ano't iya, isipan niya na, himuan niya. He Thomas naman, kung he Peter denier, he Thomas doubter. Asya ini he Thomas, an usaha mga disciple, nga negative thinker. Mahilig ito niya mag-isip hin negative, ngahin mahilig niya mag-doubt. Although, hiya liwat an tipo han disciple nga may da guts mag-ask kan Jesus kung ano ba dapat. Ano? Kasi hiya man na nagda-doubt. So, makikilala natin hi Thomas, didahan resurrection ni Jesus nga naya ginsumatan niyan mga disciples nga, "Hoy, na-resurrect na hi Lord, adi na buhi hiya." Tas na siya, "Diri ako matuod hanggat diri ko makitan it iya samad palad." Di ba? Diri ko makaptan it iya samad. Diri ako matuod. Nagda-doubt talaga ito niya. Tapos, han pakakita na niya, nakada na Jesus, ay atubag na siya, "My Lord and my God." Di ba? So, ganito niya. Ngayon may dapaitan asa nga funny, nga ginhimo, nga scenario about kan Thomas liwat. About kan Lazaro. Remember niyo, hi Lazaro namatay. Tapos nasang hi Jesus, balik kitang hadto, kay pupukawan niya hi Lazaro. Tapos nasang mga disciples nga, "Lord, di ba, ang pagkatuta, may treat hanimo kinabuhi, di ba?" Tapos, nayangan mga disciple, "Ayaw kita pagkadto." Pero napansin ni Thomas, nga hi Jesus, makadto talaga hiya, aniyayakan nasang hiya. Nayakan hiya nga, "Let us go let us also go that we may die with Him." Di ba? Ito niya, negative liwat hiya. Pagkat niya giniisip, mamamatay dito ni Jesus. Sige na lang, basta kaupod tala hiya mamatay. So, ganito niya. So, negative. And another thing, hanpagyakan ni Jesus, upper room, before han crucifixion, nayakan ni Jesus nga, "And where I go, you will know, and you will know the way." Tapos nasing man hi Thomas, "Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way?" Nasa rin nga ito. So, grabe iyan na gato. Ano tiya ginayakan? Bagat nagnagahiya, Dora siya nga doubter hiya. Now, adiyan akong paborito. Love trip ko talaga ni Heradoro. The brothers, they are the sons of Zebedee. Ngan kilala hira, tinatawag nga, the sons of thunder. Kaya ano hiragin tawag nga sons of thunder? Funny ini ora-oraan nangyari. Ini nga magbugto na sons of Zebedee, they are called James and John. Hiraan magbugto. Okay, kilala na nato ng sons of thunder, ano? Ngan mababaroan natin tonight, kaya ano hira sons of thunder? May dahini dinhi nangyari Luke chapter 9 verses 51 to 55. Asya ini ang time nga hi Jesus Christ gindecline han mga Samaritans. Okay. So, tikaton tayo Jerusalem, tas nagyakan hi Jesus Christ nga, nag-send hi Jesus in messenger para yaknan ang mga Samaritan nga i-prepare an iya arrival. Pero nag-decline an mga Samaritan. Yan na, nahibaro ini hi James nga hi John nga gin-reject nira hi Jesus. Maram ka mo kung ano niriyakan kan Jesus, nayakan hira, "Lord, should we call down fire from heaven to burn them up?" Asyira nga gitawag nga sons of thunder. Kaya na sina, "Ano Lord, papakidlaton ta para masunog hira?" Asya nga, sons of thunder, kapapanitira mga karakter, ano? Bagat, grabe tayo mga decision. Maram ka mo kung ano ginbuhat ni Jesus, gin-rebuke gadira. Karoy nira, masunog ang mga Samaritan, pinaagyan kidlat. Tapos so dito na nera confidence nga kaya nira magpakidlat para masunog. "Shall we call down fire from heaven to burn them up?" Salit, nabansagan hira nga sons of thunder. Ano mga bugto, kapapani, ora-ora, kung may imagine niyo hi Jesus, nasugad dito yan at hunahunang Jesus. Ano ba ini nga mga disciples? Diin ko ba inihira kakita? Diin ko ba inihira kabilngi? Kaya ano mga sugad ini? Gipipinabiyok hira. As in, nagtitinawa ako. So, na-realize ko yan, ano, as leaders, may daba ko mo mga member nga mga sugad ini. May da denier, may da doubter, may da ka mo gini-encourage nila, pero may kay nagdi-denout na let iya life.
Nagdi-denounce kay Jesus. May da naman nagpipinandinay. Di ba, gipapakyanan. Nagating ka Bible study, diri, kay nadiri ma-persecute. Wow! And may da naman, di ba, so gadi nga, Sons of Thunder, di ba? Ito nga, itira mga kan, niyang kalaig pre-pray ko. So, funny na-imagine na niyo yung Jesus nga, grabe akon mga disciples talaga. So, di natin makikita that they are really imperfect people. They were perfect, pero they were the one naging gamit ni Jesus. Siguro naya ka ni Jesus, ano ba ito na kinisip? Kaya ano hiran akong gintawag? Ano yan ang mga bugta? This is a confirmation to all of us if we are leaders. Nga, really, diri natin kailangan mamili. Because God can use anyone. Bahala na lang ito dida, doubter iti imo member. Bahala na lang ito denier. Bahala na lang ito son of thunder hera, daughter of thunder. Basta iglid lahira. Kay maglilid kami itong sanad. Now, kitaan natin, kadi kita haaton passage tonight. Kitaan natin ang scenario. Ano ang relationship nga may dahini nga mga disciples kan Jesus after the resurrection or after the crucifixion? Balik kita. Before the crucifixion of Jesus, Jesus was their everything. Am I right? He was the provider. He was their constant companion. He was their guidance. Hiran upod-upod ni Lord maski ngain. Hiran nakawitnessan miracle. Diri hiran nag-worry. As long as upod ni Rahi Jesus Christ provided tanan nga ira pangangailangan in every level. Spiritual, emotional, ngan physical needs maniton. Jesus was their everything. And you know what? Before the crucifixion, ginyayakan na ni Jesus sa ira what is going to happen to him. Gin-orient na hira nga mamamatay hiya, but he will be resurrected. Pero during those time, diri nira mag-grasp ang ibig sabihon. Kay ano mamamatay hiya? Nakukuha niyo ang feeling nga, kay ano ako babayaan hit akong leader? Diba? Paano kami kunwari Jesus? Paano kami magli-lead? So he was their everything. Ngahin, during the crucifixion, because it was unexpected to them, even though ginyak na nahira ni Jesus nga mamamatay hiya, unexpected pa rin para haira. Nga sugad ang mangyayari. So what happened? This is the time nga naruba, hiratanan, ang ira relationship nga dakan Jesus. Remember, nag-scattered hira. Nagkawagra hiratanan. During the crucifixion, Jesus was alone. Ginbayaan ni Rahi Jesus ngan actually may dapausa nga nagtraidor. You see? May dapausa nga nagbetray ngahin may dausa nga nagdeny. Ngan kun hinuman didian may pinakadako nga bagat pagsisisihan ora-ora, that was Peter. No wonder Peter ang pinakauna nga ginngaranan because kun hinuman ang pinaka-frustrated ora-ora, it is Peter. Although, tanan hira nakakaabat frustrations. And you know the feeling, after the resurrection, pag-resurrect ni Jesus, they were so happy to hear the news that our God, our Lord, our Jesus is alive. But there is something nga mali haira kasing-kasing. Diri okay hira. May dahira unfinished business. Diri nga ni hira maaram kung nag-iisog ba hi Jesus sa ira or diri. And you know what? Usa nga apektado didi hi Thomas. Kaya una nga pagpakita ni Jesus after the resurrection, Thomas was absent. Asya ito nga wari hiya tumuod. Nasi nga, direk matuod iyo, unless direk kaya makita. Ngan nakita niya hi Jesus, he was also guilty. Guilty ya, right? Guilty ya. Kaya ano ka nag-doubt? So, nakukuha niyo, diri okay an ira relationship nga di kan Lord after the resurrection. Although, happy hira. Although, na-reaffirm nira nga buhi an aton Ginoo. There is hope, pero may da something missing. And now, ano ang nangyayari haira? Prior to the crucifixion, Jesus promised that He will never abandon them.
Kung babasahon niyo ang Book of John, ini nga sunod-sunod nga chapter before the crucifixion, makikita niyo nga to, mababasa niyo nga to, kung ano ang mga promises ni Jesus sa mga disciples para la diri hira mag-worry. Nayakan nga niya, do not worry kay igsusupply ko ang iyo need. You may ask everything in my name and it shall be given to you. Grabe yan iya assurance nga diri ko kamo papabayan, pero diri kasi asya ang nangyari. Reality, namatay hiya. He was crucified and now they are confused and frustrated. Hain ang ginyaya ka ni Jesus that He will never abandon us. And where is that abundant joy nga iya ginyayakan? So you see, kung babasahon talaga niyo, as in kadadama talagahan promises ni Jesus before hiya bumaya. May mga assurance siya. And, an ira na feel lang nga di, confused. Jesus is no longer with them and they are not okay because they are guilty. They are prostrated with themselves. Na-resurrect hi Jesus, pero waray pa nga to, parang nagpakita lang ira, tas waray na naman. Imagine niyo, bagat hi Jesus kasi, after the resurrection, naulpot na lahiya all of a sudden. Diba, nasi pa nga ni Pastor, kay ano sugad, although hiya physically, he was alive physically, but he was now in his glorified body. That means, kuan na, aniya body, resurrected body, kaya na tumagos si wall. Asya ito, maski sarado ha upper room, nakasulod hiya, nag-appear hiya. So, it was a glorified body. So, anong nangyayari dito? Na-appear hiya all of a sudden, pero waray na naman, confused hira ora-ora. So, nga di kitahan aton, scenario, hahain hira hini nga time. Aadi hira ha Galilee. Kay ano hira ato ha Galilee? Mababaroan naton in Matthew chapter 28 verse 10. Aad to hira ha Galilee because Jesus told them to go to Galilee to meet Him there. Naya kaniya, don't be afraid. Go tell my brothers to leave for Galilee and they will see me there. Ginyakan niya han pag-appear niya after the resurrection. And in verse 16, gin-confirm liwat dida nga inihira nga mga disciples kumadto ha Galilee talaga. The 11 disciples left for Galilee going to the mountain where Jesus had told them to go. Ibig sabihin, gimpakadto hira ha Galilee, pag-appear ni Jesus after the resurrection, kay igmimit hira nga to. Asya iton nga an aton passage tonight, ang scenario naton, aadi hira ha Sea of Galilee or also known as Sea of Tiberias. Ato hira dito. So, pakiana, kitaon natin nga dihano, there's something wrong. There's something wrong. Aad to hira ha Galilee, but there is something wrong nga di. There is something wrong kung hahain hira dapit. Kitaan naton. Ha chapter 16 ha Matthew, verse 16, nayakan, the 11 disciples left for Galilee going to the mountain. Gin-highlight ko where Jesus had told them to go. Take note, mountain. Nayakan ni Jesus igmimit hira ha mountain. Pero, han opening han aton passage, nayakan nga di later, Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of Galilee. Hain hira? Diri hira ato ha mountain. Ngahin kitaan naton, 11 nga disciples and kumadto ha Galilee, pero han mapapain naton didi hit aton passage, 7 lahira nga adto ha Sea of Galilee. Diri kita maaram, pero some of the scholars nayakan hira. Ansya ko nung 7 hira nga ada, kay an upat, bangin aad to ha mountain, naguhulat kan Jesus. Hira kay ano man aada, kay may dahira leader, mauna-una hi Peter. Tapos, nayakanan mga scholars, nga asya ko nung hira nga 7, kay inihira nga unom, inihira nga unom, diri api ha Thomas, ano, anira talaga profession before, mga fishermen talaga hira. So, inihira nga unom, were the first disciples of Jesus, iwat hira ang first group nga gintawag. Ngan kay ano man, upod hi Thomas, ika-7 hi Thomas. Anya kanan mga scholars, upod-upod hi Thomas, kaya ada ha iyang mindset nga, nadiri na hiya ma-missed out an appearance ni Jesus. Ang presence ni Jesus kay, han time nga, first nga pag-appear ni Jesus, waray hiya hadto. So, han second, nakadto hiya. So, yan na nasa nga, diri pwede, nga mahibulag ako.
Kailangan, upod ako. Makitaan ko liwat hiya. So, yung sinag-iinupod-upod hiya hininga, unom, asya nga pito hira nga adaya na. Okay, kay ano daw la hiya umupod? Wala hiya magpabili na tohan for. Kay maaram hiya nga an inner circle ni Jesus. Adi ha ira nga unom. Ada hi James, John, hi Peter, di ba? Ada an inner circle ni Jesus. So, grabe ano hi Thomas liwat. Kay ano daw la ito nangyayari? Because, again, confused hira. Ngahin may dahira na feel nga kailangan masettle. Ngan kay ano man hira adi, Simon Peter is not a patient man. Di rin niya kaya maghinulat ha mountain kan Jesus hin maiha. So nag-decide niya, an aton verse yan na, nag-decide niya pag fishing. Nasa rin hiya, I'm going fishing. Of course, kung hain it leader, aad to it mga follower, mga member. Tara, pangarigo kita. Tara, pangisda kita. Di ba? Adto. So, ano nira response? Maupod kami. Di ba? Maupod kami. So, they went out in the boat. Take note, the infinitive the. Alagad. The boat. Ibig sabihin, is specific. And according to the commentaries again, ini nga boat ni Peter. Di ba? Boat ni Peter. Now, ngadianay kita. Ini din nga era decision nga mag-fishing. Diri ini decision nga fishing kita. So makahira diretsuhan, boat. Diri po. Nag-exert hira dinihin effort kay kita ala. 3 years hira nag-inupod-upod kan Jesus. That means an era boat na stuck na. So para makapag-fish hira, utro, kailangan hira mag-effort. Kailangan nila mag-spend money, resources para maayos ini nga bot mag-fishing. So ibig sabihin nag-exert talaga hirahin effort. Ngayon masasala tabahi Peter. Ngan ini nga mga disciples kon himo ini nira. Of course not. Damoy nagayakan nga this was an abandonment han ministry nga ginhatag hayran ni Jesus. Asya ko nini, damoy nagayakan na tumalikod hirahan era calling. But actually, may intindihan naton didi kay unfeeling nga ni nga ikaw, guilty ka, nga ikaw may hole, may something missing ha imo kasing-kasing, nga diri ka maaram, paano ma-fill in. So ano man an imo pwede mahimo. At this moment, diri talaga hira maaram mag-aano. So natural response naton, himuon kun ano an aton maaram la. So as fishermen, an ira la maaram himuon is to go back to fishing. So you see, I do not know kung nakaka-relate ka mo, but sometimes we are like this. Ha mga moment nga confused kita, kung mag-aano, kung magpapadayon ba, magme-ministry ba, ano natin ginihimo? We go back to the usual things. Ginihimo natin kung ano ang dapat himuon, because at that moment, there was a huge emptiness in their life. And they weren't sure how to fill it in. Diri ra maaram. Diri, I do not know, nag-iisog ba Jesus sa aton? Gindinay tahiya, gimbayaan tahiya. Ano ba? Ano na ang next? Okay, namatay hiya. Diri naton na intindihan nga mamamatay hiya, pero namatay hiya. Okay, mariresurrect hiya. Diri ito naton maintindihan, pero nakita naton na resurrect hiya. What's next? Ano ba ang aton i-expect from Him in the future? Ano ba't aton gini-expect kan Lord? Mag-aano na kita in the future? You see, balikon ko la, Jesus waray magkulang, mag-instruct ka ira. Maghatag ha ira in assurance. Pero at this moment, diri nira mag-grasp, diri nira mag-comprehend. Kaya ang tendency, they will just do what they usually do before the calling. Before hira gintawag, bumalik hira. Kung ano la, an kaya na la. Now, makikita natin hano, nga, kumato hira, nag-fish hira. Pero makikita natin didi, nayakan halas nga na line, but they caught nothing that night. Ano nagsisignify hiton?
nagsisignify iton failure. That leads us to our first point tonight. Failure is part of the lesson. Allow God to point it out. Okay, now, nag-fishing hira, bumalik hirahan dati nira nga gawi. Pero, an pakiana, nag-succeed ba hira? Nag-succeed ba hira? Waray po. Ano ang nagsisignify? Nagsisignify nga nag-fail hira, han ira ginhimo. Failure is part of the lesson. Allow God to point it out. Naya kanya diha verse naton. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. He called out, "Fellows, have you caught any fish?" "No," they replied. You know what? Jesus, pakiana diri tungod kay diri hiya maaram. Diri tungod kay diri hiya maaram. Gin-ask niya ini nga question kay para mahibaro hira kung ano an answer. Kay ano waray hira may nadakop. Ano, sometimes God need to point out to us what's wrong. Ano ang mali? Kasi in our confusion, we do not know the answer. Maaram ba kamo? An iba hinididinaya kan, diri ini din hinapakianala nga, have you caught any fish? Naya kan talaga ini didi. Wari ka mo makadako pa no? Di ba? So the feeling overnight hira nag-fishing. Nagpinandakop isda. Overnight, waray hira may nadakop. Tas ikaw, nga guol, ikaw nga piraw, pakianhan ka daw, ano, wari ka daw nadakop. Ano di mo feel? Di ba? Masan, waray, masaya ka na? Di ba? So, makikita yun ni Didi nga, diri talaga hira masaya, nga tired na hira duro, kay kita an ira answer. It was a simple no. Ano ang aton malilearn nga di mga bugto? That sometimes, we need to allow God to tell us, you're not okay, do you? We need to allow God to tell us, you are frustrated about something, don't you? Diba? Sometimes we need to allow God to point that out to us because kita mismo, diri kita maaram what's wrong. So you see, Jesus is not asking the question because he doesn't know the answer. He is asking the question because he wants us to know the answer. Why we are failing. That is the question that we need to answer tonight, Bugto. Why are we failing? Hinudidit nakakaranas failure, frustration. Ask yourself tonight, why am I failing, God? Kaya ano ka nag-fail, Lord? Kaya ano, ginhatag ko tanan akon effort, waray man. Take note, mga bugto ha. Nag-fish hira all night, pero waray hira na dakop. This is not because kulang hirahin effort. Ngayon, this is not because diri hira maaram. Mangisda. Remember, they were professionals. Maaram ito nira kon hain dapitit isda, ano nga oras, madamo it dakop, maaram ito nira ngan diri na nira kailangan yaknan kon ano it dapat himon, kay experts hira hini nga field. Ngan diri ibig sabihin nga nag-fail hira, tungod kay diri hira maaram, ngan tungod nga kulang hirahin effort because they have done everything they can para la makadakop, pero maski usa nga isda, waray hiramay nadakop. And I believe that it was God's divine providence. God allowed it to happen. God allowed them to fail because first and foremost, it is not anymore what they are called for. Diri na hira gintawag para mangisda bugto. Hinisda. Gintawag na hira para mangisda hintawo.
So what can we realize tonight? We need to realize that we are called to do something else. And sometimes nakakalimtan ni natin. Kaya may mga bugto kita nga nayakan. I do not know kung may kilala ka mo. I'm not condemning them. Diri ko ragin tatawan, ginrebuke or anything. Pero may kita mga bugto nga mababati nala niyo. Malakat anay ako, kay bibilngon ko it akon kalugaringon. Bugto, you were not called to find yourself. You were called by God. He was the one who find you. Hiya nagbiling ha imo, nabilingan ka na. Ayaw na pag binalingat imo kalugaringon. Di ba? Ano yung makatuan ako si Bubay natutak sarili. Okay ko. Sometimes may mga bugtuliot kita nga nayakan nga. Diri kasi may dako kailangan unahon. Kailangan ko unahon, amon pangangailangan. Kaya ikaw mapakaon ha amon ate. Di ba? Kaya ikaw mahatag akon allowance. So you see, maarami Lord nga need tayo ni tanan bugto. And you were called to do something else. Diri para magpinan ni guro, makakitahin mani, makabilinghin mauping nga trabaho, mabilnganan kalugaringon, kay ginhatag na ini ni Lord tanan ha aton. And all that we need to do right now is to respond to the calling that He has for us. Ngan asya ini ang nangalimtan han mga disciples. Nangalimtan nira nga, oo nga yan. Gintawag kita diri na para mangisda. No wonder, waray nga di success. No wonder, mag-fail kita nga di. Kaya mga bugto, ano ni himuon ni Jesus? Ano ni himuon ni Lord? He will allow failure. Not to hurt us, not to break us, but to bring us back. That is why that night, they caught nothing. Bugto, ano ba ito nga butang nga ginpaniguruhan mo na, ginhatag mo na ang imo best, but still, feeling mo, you are still nothing. It's not too late because this is the good news. God will meet you again where He first called you. Praise God. Hallelujah. Lumakat hira. Remember, are you familiar with the scenario? Are you familiar with the scenario? Ini nga scenario, this is not new. Asya ini ang scenario, han first time gintawag ni Jesus si Peter. It was the night also of failure. It was also the night of nothingness. Waray hiya madakop. But in the morning, nayakan he Jesus, let down your net. And there was a great catch. Ano niyo nakikita? Look, it was a same scenario. They were in the same boat. They were in the same place. But there was also the same miracle and the same Jesus with just a different form. This time, Jesus was in His glorified being. Same scenario, same failure, but same miracle. So, ganito ni Lord, kung nahingangalimot na kita, ginbabalik kita, kung diin kita niya nakita. Kung diin kita niya gintawag. Grabe nga love, Grabe nga faithfulness ni Jesus. Kita ala, this is where He called Peter. And anon aton marirealize nga di. Nayakan pa nga ni John Mellor. It's very dangerous thing to succeed in ministry or in life without God. We want to be blessed, we want to be fruitful, but we should be humbly and reliably dependent upon God. Bugto, maski ka pa mag-succeed ha life, without God, it is a dangerous thing. Maski pa sa tingin mo waray malain hit imo ginihimo. Maski pa sa tingin mo waray malain hit imo decision. For as long as
diri ito na-rely kan God, it is something wrong. Yes. Maski pa iton okay para haimo, it's a blessing, it's an opportunity, it's a privilege. Pero as long as ginihimo mo iton alone without God, it is wrong. Ma-appear hiya nga okay. Pero kung haimo decision, ikaw an mas maaram, ging ko consider mo ba an imo relationship nga da kan Lord? Ging ko consider mo ga higad hiton nga butang. Because if not bugto, maaram ka na yana that it is wrong. If you want to be blessed, if you want to be fruitful, you need to be reliably dependent to God. Waray success kun waray Jesus. Waray success kun waray Jesus. Ano? And mga bugto, ano, whenever God asks a question, kung napakiana hi Jesus yan haimo, fellow, have you caught any fish? May da ka na ba? Anak, ano ba? Nagsucceed ka ba? Naging matagumpay ka ba? Nagpapakiana hiya haimo tonight, not because diri hiya maaram what is happening to you, but because He wants you to know that He wants you back. Now, an ira answer was a simple no. Pagpakiana ni Jesus nga, have you caught any fish? Their answer was a simple no. Kay ano daw la? Because again, they failed. Nga pag nag-fail ka, waray na damo nga explanation. Tanggap mo, maarang ka. It was a no. Nag-fail ka? Yes. May nadakop ka? Waray. Kaya ano, sugad hito ka-simple ang baton. Kasi, waray na kusog mag-explain pa. They are so tired. They are exhausted. And ano ang response ni Jesus? Han answer nga no. Mababaroan natin nga di. After answering the word no, Jesus said, throw out your net on the right-hand side of the boat and you'll get some. So they did, and they couldn't hold the net because there were so many fish in it. Ano natin mababaran nga di? Point number 2, it takes humility to obey, allow God to instruct you. Ano natin nakikita? Nag-answer hirahin no, pero hi Jesus waray mag-stop nga da. Ano niya ginhimo? Naghatag hiyahin instruction. Naghatag hiyahin instruction, and amazingly, nag-obey hira. Amazingly, sumugot hira, ngan after doing what Jesus instructed them, there was many fish in their net. Di ba? So, ano't iyo may expect kan Jesus after failing? Expect that He will give you the instruction. That He will never leave you clueless. Pag Lord napapansin niya nga confused ka, nag-fail ka, frustrated ka na, allow Him to instruct you. Allow Him to give you the direction. Ano niya ginhimo? Nag-instruct hiya. All that we need to do is to be humble enough to obey. Kaya ano kailangan hin humility ini din hing apart? Remember, they were professionals. Kung usa ka nga expert hit imo field, nadiri ka nga ginsususnan ka. Tama. Nadiri ka. Maaram ka eh. Magaya ka kita nga. Ano daw, mas maaraman kami. Kaya ano ka nagsusugo? Sigurado ka may dahil ni fish. Bukos kami nagabi. It takes humility to accept instruction. Ngan praise God, kay na-discern nila that it was God who is leading them, who is instructing them. Now, ano't imo may expect pag mag-ubi ka hini nga instruction? Expect success. Expect provision. And expect sustenance. Expect that when God bless you, expect that when God bless you, you will be overwhelmed, but you will not be consumed. Kita ala niyo. Naya kan nga di, there were so many fish. Ano ang nangyari? Sumugot hira and there was a great catch. Bugto, maski pa ito nimo i-give up nga pinakamaupay nga butang. Pero the moment nga nag-ubi ka kan Lord, diri ka niya i-fail. Kita akon ano ang nangyari.
May the failure, may the frustration, may instruction na ginhatag after answering the word, the question with no, and they obeyed, there was a great catch. Remember, bugto, God is not looking for someone to worship Him only. God is looking for someone to obey Him completely. Diri, Lord, after, han matuod la kita iya. Lord, gindadayo ko ikaw. Lord, kamaupay nimo. Lord, nagahatag iya in instruction because He wants to know kung ma-follow kita. Then after obeying, there was blessing. Obey and your net will be full. Nag-worry ka ba para hit imo tomorrow? Naya ka ni Lord, do not worry about what you eat or what you wear or diin ka ma-sleep. Do not worry about your shelter. Ako ang bahala ha imo. Just obey and your net will be full. Pupunoon ni God. Ano man ito dida nga para ha imo kulang. Ano man ito dida nga para ha imo empty. Pupunoon ito niya. And kita alaan nangyari. Kay ano daw la hano, nafe-feel naton nga goal kita. Ha mga panahon nga sugad hini. Kay ano daw la nafe-feel naton nga parang ubos na kita. Kaya ano daw na nafe-feel naton nga nag-uusaan kita, bisan may mga bugto kita ha Ginoo, bisan may mga nag-i-encourage aton. Kaya ano daw la, pirmi kita nagugulan, hit aton mga ginihimo. There is only one reason kung kaya ano, sometimes diri kita ginggaganahan. Ngayon, dako inihiya nga impact ha aton. Most of the time, nafe-feel naton that we are alone and abandoned. Maski pa iton may upod-upod ka, I am telling you, maski pa may asawa ka. Upod mo hiya, adlaw gabi, pero kay ano nafe-feel naton nga maguol, waray gana. There is only one reason. Most of the time, nafe-feel naton nga alone kita, ngan abandoned, not because waray kita kaupod, but because diri naton upod ang presensyahan Ginoo. This is the moment of emptiness. This is the moment of lackingness. It is the time nga nafe-feel naton may kulang, may something, miski aada na haimong hatanan. And you know what? This is a comfort to all of us. The last point that we have. Nayakan nga day, hey Jesus, now, come and have some breakfast. Jesus said. None of the disciples dared to ask him, who are you? They knew it was the Lord. Then Jesus served them the bread and the fish. This was the third time Jesus appeared to the disciples since he had raised from the dead. Kaya ano comfort inihiya nga, now come and have some breakfast. Literally, this mean you've got someone who cares. Allow God to be that someone always. Kaya ano nafe-feelhan mga disciple nga, kaya nila confused, frustrated, kasi nafe-feel nila nga waray an ira Jesus. Namatay na banhaw, pero waray, diri nira upod. Pero right now in this passage, ginko-comfort nila ni Jesus by appearing, by being with them. Nga diri la iton an siya bugto. This is a comfort nga naya kanhiya, come and have some breakfast, because literally, this is the meaning of it. Come and break fast. I do not know kung nagigets niyo. Nagpakita si Jesus to affirm them that I will not abandon you. I am here and I will always be someone who cares. Aram ko ano ang iyo kailangan. Aram ko kailangan niyo hin something to eat. Maaram ako need niyo in provision. Maaram ako need niyo in blessing. So Jesus was telling them, come and break fast. What does it mean bugto? Pakadi, have fellowship with me. Pakadi, break fast.
tama na ang pagpasting haakon presensya. Tama na. Tapusan na ang imo pag in-isolate. Tapusan na ang imo pag-drinama. Come. Let us have some breakfast. Literally, bugto, Jesus was just saying, come and break fast. Jesus was inviting them to come, break the fast, to come dine with Him, to commune with Him, to have a joint participation together, and to be in fellowship together. That is an invitation. Kay ano may gim-prepare hi Jesus nga fish nga hinbread hapag duong nira? Because karuyag niya patunayan, ako it bahala ha iyo. Ako it bahala hit iyo kakaunon. You do not need to worry kung magkakabiling kahin trabaho. You do not need to worry kung makakagraduate ka. You do not need to worry kung makakabiling ka pa yung jowa or makakaasawa ka pa. Ako it bahala ha iyo. Because I am faithful to sustain and to provide. I am your God. I am your Jesus. And I will always be that someone who cares for you. I know what you need. Kung hinuman it mas maaram, hanaton kailangan, that is no other than Jesus. That is Jesus. That is why in this scenario, gin-confirm ni Lord, aadi ako, ungod and akon promise that I will never leave you nor forsake you. I will never ever abandon you. I will supply all your needs in every level and I will never be apart from you. Tama na ang confusion. I am reminding you once again that my presence is available. So come and break fast. Tapusan na ang imo fasting haakon. Nagpasting ka kasi dirihan pagkaon. Nagpasting ka kasi dirihan ano pa nga bagay. Nagpasting ka ang presensya ni Lord. Waray ka na prayer. Waray ka na Bible reading. Waray ka na journal. Waray ka na church. Waray ka na attensal group. Nagpasting ka nga da kan Lord. And naya ka ni Lord, tapusan na. Break. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Di ba? Come. Have fellowship with me. And you know what mga bugto, while reading this one, I was meditating this morning, kay grabe na akong inspiration hini nga dawn, grabe na akong inspiration hini nga breakfast. I was crying so hard this morning because nakikita ko ang akong sarili at the seashore, meeting Jesus face to face, telling me to come and have some breakfast. Literally. Open your eyes, wake up, and have some breakfast with me. Have fellowship with me. And because of that, mga bugto, karuyag ko laig share ha iyo, that while meditating, nakita ko talaga na akong sarili nga ato ako ha beach. Nakita ko talaga ang scenario, di ba? Ang mga disciples na doong hira seashore. At that moment, the sun was up. Tika lamrag na. Tas hinoon naguhulat ha ira at the seashore, it was Jesus preparing some breakfast. Waray nira ka recognize, yes. But you know what? Anan ira ginhimo? They didn't ask. They dared not to ask, who are you? Waray nira ka recognize that it was Jesus kay ano? It was because Jesus was in His glorified body. Nakaka-relate ka mo, bugto? There were moments nga diri nato nare-recognize nga hi Lord iton. But the moment nga maabat nato na niya presensya, diri mo na kailangan magpakiana. Lord, aadi ka ba? Lord, ikaw iton. You know in your heart that it was God. It was Jesus. There was silence while Jesus was serving the meal. There was silence was Jesus was giving them the fish and the bread. They are silent. They dared not to ask, who are you? Because they know that it was the Lord. Kaya ano sigurado, waray maskihin o nga kaya maghimo, ang ginhimo ni Jesus. Waray hira catch all night. And all of a sudden, may nagyakan lahira,
let down your net at the right side of the boat, and there was a great catch. Waray mas na kaya magimon miracle. Ngan maaram hira, because it was a familiar scenario. Bugto, you will know that it is God. Because He is doing the same miracle nga ginhimo niya haimo before. And kada drama hini, I don't know kan na-imagine niyo, kada drama hini nga scenario. Sobra. Na doong an ira baluto, Peter lumurup hiya para mahiunahi ang ato kan Jesus. It was morning, the sun is up, there was a fresh fish and bread, and there is fellowship. May da fire kasi gin susugbaan isda, di ba? Tapos, imagine nato ka mga beach. And because of that, bugto, nakita ko kung gaano ka madrama hini nga senaryo, ka maupay ora-ora. Paano mo mapipil ang restoration? I want to share this one. I was crying when I was writing this. Asyanin ako nasurat kaya nagtitinangis ako. Nakakan ako, how lovely it is to see. Dawn is breaking, it's a new morning. The lake is radiant, the long night is gone. How lovely it is to see someone is waiting for me. My heart wonders how he's here, yet ask I won't dare. How lovely it is to see someone is serving a meal for me. I sit in silence and behold, my soul started to heal. How lovely it is to see someone is constantly loving me. Oh, how lovely it is to finally see I need Jesus back. I must break the fast. And I was crying so hard, mga bugto, while writing this one. Nakikita ko ang aking sarili. Jesus is waiting for me all along. Hindi relate na siya. Hiya mismo ang nagduduhol han akon pangangailangan. Here is your fish. Here is your bread. Come, dine with me. Ano ang scenario? The dawn was breaking. There is a new hope. It was a new morning. It was a fresh start. And there were great catch. There were blessings. And most of all, there was Jesus. Jesus was with them at the beach. And we will realize tonight that after all the frustrations that we have, when Jesus came, there is restoration. And if I'm going to ask you the same question tonight, Bugto, have you caught any fish? Bugto, goal ka ba? All night ba nagtinangis ka? And may da ka ba naabat lagyap nga emptiness? Bugto, are you confused? Come and dine with Jesus. This is a confirmation that now is the time to have Jesus back in our lives. And waray na kita ibang desire. Bahala na, Lord. You will supply all my need. I need you more than anything. I invite everyone to stand.